Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Asidag kaunay dita sangwanan ti tibay badong mapirdi ta matam. Jak nga rod makita ti buy-buyak. Siyak man matiyag buya. Siyak, tim mo na dito'y tibay, tuyak. Cartoons mat lang di tabuy-buyam. Kita niya kumatibuyam ngay. Jay drama Jay makapasangay. Kinamat ng jasaw. Di pusa, timarayain. Kinamat ng tuyak. Ay, pang-ubing ti buy-buyan. Kita ay matuyang na. Makapakatawa di pa nagkinamat jasaw ken pusa. Ay nako kumaray, madanaga na kinibadong kaw. Taapay, amadanagan ka. Jay mutin agkin kinamat apo sa ken aso ti buy-buyaan na. Anya? Jay kartowns. Hay, amangan mat no agkabawain. Kayat mo asawon, Maray. Agsublay, iti kinaubeng. Ay, Wan. Ay, amangan no agkabawain. jak amo ko kumaray. No anyan ti mapaspasamak ken kuana. Ay, katdamagam no am muna ka pa'y marituyang. Kasta nga minkad no agkabaw ti may sa tao. Malipatan na, uray mismo akabalay na. Eh, Kuwarab, papadan ni pari ba daw? Hindi bangkag na siguro Na, saan mo't anak ka chinilas? Ada, nga may sa dyan suot na chinilas na. Mabit lang tayo nakasarita. Pari ba daw? Amam muna. Na, sikat ti kumpari. Di ka katamamon. Loko ka mo't. Sino ka itayan? Da, tadinak pa yun amamaw. Sa dino itayan, di nakakita akin ka. Na, si kamot. Di ka man agsaw iti kasta. Kumpari ta. Awan, ti kumparik akas labakas akaskin ka. Da, tamangin sulto pa'y. Talaga mo't akas laka grup-rupa abakais. Ay, ibabawim day tangay bagam nay. Jak ibabaway, tay bagbagak laang tipudnaw. Kas laka bakais. Ay na, humay ka ninteng. Di mo tututupan tayo ito'y alaklakayan. Bakais, bakais. Na, Nay ka, apay nga in-street ng mutin, pare. Amuna ko? Sika ni kumpari nginteng. Sika, ti kapitan dito'y kabildatan. Apay nga ron sa balit ti ibagbagam itay. Anya sa bali nga ibagbagak. Ay, anay ka, limitam san di dinanog mo apangak, pare. Anay. Wala ka, Angkyle. Apay nga ini-street mo matlatan ni Tata Badaw. Nakita mo? Nakita ka dinanog mo ni Tata Badaw. Apay nga ta sa bali nakakita. Diyan mo Kasimot ni Tata Badaw nga dinanog mo. Sika man mo ti awagan day ti bakas no di ka makapungtot. Bakas, kunanakan ka? Oy, padpadasan nakngangawan iti bakas. Tatalaga makaungat Apay, papanam ka ba daw? Diyak nga ron amaw no sa dino ti papanak, maray. Na, sakit may sapay day ta chinilas mo. Kanapay alimtag day ta pangam. Dinanog nak ni pare inteng, maray. Ina, nagsakit. Anya? Agsarsarita kami laeng. Ngam dinanog nakiday. Sigurado ka, ani kapitan, tinangdanogan ka? Wayne, isaw, maray. Apay nga raw, dinanog na ka. Awan, magtiyab mo kabasol ka. Imposible mo, tadanugan na ka ni kapitan, no awan basol mo. Pampanunutan nga raw. Awan ti basol ko, mare. Awan at talaga, ti malagip ka.
Apay adinanog na ka ni Kapitan? Jak nga rod amaw. Limitam day ta dinanog na apangam. Nagsakit nga rod. Ay, jak mainga nga tuyang. Ireklamo ta day ta, Kapitan. Anay ka to'y pangak. Ay, Gapo ta, Kapitan, dumanog latan. Ay, saan ang mabalinday ta? Naglastog nga rod. Saan ang mabalinday ta ngay naramid na ka? Apay inteng, inan-anom ni kumparim abadong. Dinanog ko. Anya, apay adinanog mau. Kasano? Inulit-ulit na nga nawagan na iti. Bakis! Kay, dinanog mo matan. Nakaungitak nga ron. Ay, awan latdi kar aramidan. Kaslasan nga min anormal ti panagpampanunot na. Ay, uray anya pa'y ti ibagbagam, inteng. Kamalay ti naramid mo. Ay, madaksan ka manan Ay, amangan no ikatandakan a Kapitan. Oh, badawng, inlutuan ka iti naimas asidaem. Tapnoan da pamigsam nga reklamo kini Kapitan. Apay nga inlutuan nak. Ay, katsiyempre, asawa ka nga raw. Saan asika ti asawak? Anya? Kasla artista ti asawak. Saan asika nagado ti kuritret ti rupa na? Makaungat akon ba daw? Saan ka ngagsaw iti kasta? Talaga ba ang mga nuinig kampay ti sabi daw na ito'y kanay. Makaungat ako na talaga. Sumardang kan ba daw? Makaungat akon. Saan asika ti asawak kunak lang aruday? Talaga saan asya? Talaga? Saan asika? Anay, Asino nga rod ti asawam nga amaw? Sika! Apay basta kalatan dumanaw. Kat na ibagbagam asan asyak ti asawam? Adaya imbagat. Kat no ka ibagbagam laan? Anay ko. To'y manan pangak ti dinanog ma. Anya? Adda sa bali nga asawam? Awan mate. Sika lang may ti asawak. Anya nga rod tinagan ti asawam? Tuyang. Ulitam. Tuyang kunak. Ito dom no ayan ni Tuyang. Sika. Rorodanak si ka ba daw? Manganta na, tanay. Mapantag reklamaw. Ireklamok ni kumpare nga inteng. Sadang, Tapi asaran, dinanog na. amo ko no apay adinanog na ka. Jakman amo no agan ano ka ba daw? Ay, una yan. Piman mo't ni kabadong adinanog ni Maritoyang. Pudno adinanog na. Wan, Maray. Taapay, anya aya tinagapaan da. Ibagbagakit di kanon ni kabadong asaan ani Maritoyang ti asawa na. Kasta aya? Nakaungat ni Maritoyang kat inistreet nan ni badong na. Ay apay nga ta. Anyan ti mapaspasamak ka ni pari ba daw? Agkabaw samot tan, Maray. Lumuklukay samot tan ti tornilyo ti panunot na. Wan, Maray. Ay, asawam, malipatam kit day. Tata ba daw? Papanam? Apay nga inasit ganak. Nakita ka gayam amagmag na. Ay, holdapper ka. Ha? Ay, saan mo ta? Kaya nangaholdapper na niya. Anya mo tan tata ba daw? Nagdakas mo tan ti panagkitkitam kanyak. Apay kumahuldapan ka, kat sana ka matahuldabar. Ada paltog ba? Nakatutok ka niya. Ay, awan mo tata. Kaya nakapatayan. Ay, apay, di nak mabigbeg. Siyak ni Chip Tanod kwaraw. Ay, saan? Holdapper ka. Kanak-anak niyang kalintay. Ay, saan? Holdapper ka. Ay, di nakasit yan. Ha? Padasam nga umasinag kanyak. Danugan ka. Sana ka huldapar tata. Kunam siguro. Kabutang ka. Ano ko, sana ka huldapar. Kunam siguro. Kabutang ka. Apay, basta duman mo kalatan. Ay, awanay. Nagkabiba mo ti supil ka. Ay, lintag, jay bibig ni Kwarog at inanog ni Pari Badong. Wan garod. Anyan ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Dajeman abadong.
Dinan amo ter aramiden na. Nadlaw mo't kanugayam ni Marituyang nga adda nagbaliwan ti ugali ni Pari Badong. Malipatan na pa'y kanaw nga asawa na ni Marituyang. Kita am dayta. Saan la asyak ti biktima ni Pari Badong? Ay, ni Pari Badong ti adda problema na. Sanak ung-ungtan. Ipapilit mo pa'y asyak ti nagbasol. Ay, jak nga rod, amaw. Agkabawsan ni Pari Badong Nakaron ati pa nagkabaw na no kasta. Awanan kagawad. Naksayanan ti kinatarakay. Ay, naksayan iti 5 apuntos, talimtag day tabibig mo. Nintumat nga mintata ba daw? No, abay mo't nga minakasta ti aramid na. Umay manan dito ni tata ba daw? Ay, wow. Pumanaw ka. Tamangan nuan yan tumanan ti aramidan na kanya. Ay, mangri ka pakmatan dito tersinak. Ang mga no umay agwala. Liniklikak ni tata ba dong anggal? Tapay. Ang mga no danugan na kamanain. Ay, awanan at tigayim na nukasta. Talagang awanan. Kabutungin dagiti tattaaw. Basol na. Rumbang kumasandan arumrumwar. Delikado iti kaduan. Agmauyong samatan ni tata ba daw? Iti nakita ka sumungad. Ay, nang reka pa ko nadagos iti tersinak, maray. Apay ngay mat, Maray. Amom ngay no agwala, kat mabuong amin alakok a soft drinks. Aywan anya. Adda nga tapagbayad na. Ayawan Pangalaan na ngay mat iti pagbayad na. Padasen na nga umay tamang reka pa kadagos. Ay, awanan ti mayat a makigayam kan kwa na no kasta. Ay, adaywanan ti tao. Ay wala, tanakaam-amak maray. Saanan anormal ti panunot na. Jay, amom ka din no asino jay ad-adaywan da alakay dito yung kabildatan? Kaslama mo ka. Amom, Chip. Basit alakay. Medyo kalbo. Iso day ta sumunga daw. Ni tata ba daw? Sumungad nga paisong. Ay, umadayo akbay lang. Sigurado adumanog day ta. Ay, unan niya. Ay, umadayutan, Chip. Dakasan. Pare, apay ngay tad, aday wandak meten dagiti kabaranggayan tayo. Ay, damagang pailaang. Apay, di mo amaw. Awanan tigayam ko, pare. Ura nito yang ka. Kabutang na ko nakaabay. Dumanog kamot namin. Jak amo no kabaw mo day ta. Uno igagagaram. Adda nga ron malipatak, pare no kwa. Ay, malipatam. Uray ni tuyang ma'am. Sagpaminsan lang mo't pare. Ay, di kan rumruman di balayo. Agyan kalatan ijay. Ay, saan mo't pare? Tauray siya, kat mabuti nga matlakan ka. No kasta nga da pakarum. Ay, di da ka di adaywan, pare. Aday wanda ka talaga, no di kagnakam. Pasensyaan dak mo't pare. Win. Mapasensyaan da ka. Ang misardang munday ta akalukwan nga aramidam. Ta talaga ang maawanan ka iti gagayam. Ngam sa anak pa yung agkabaw, pare. No kasta nga raod, igagagaram ter aramidam. Anyat kahit mapasamak. Ano Ay, timbaganap mo dito? Ay, saanin ang maulit, pare. Saanain. Jak amon, no anya ti panunot nga daken ka. Ag mauyong kansan. Nasakit ti ulok. Ay, sorry, pare. Saanin ang maulit. Ilimpyo kaunti panunod ka. Ay, Tata Badong, limpyo mati panunot mo. Ngam apay, asaan alimpyo ti aramid mo? Ala, ilimpyong ti mading nga aramid mo. Tapno saan da ka nga ikayan, dagiti ka baranggayam. Ala, sige! Didan, tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ron liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante
Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.